الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ko hapag iman, kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga kakasihan sintuhan na tumahatutsi mahatinggi Allah. Harum ini yari na isab kita niyo nagbaing mata bisan ing kaaunan alay dakuman bisan ing kaaunan wala nakita niyo nakapaghalop sumagawa yari na isab kita niyo magpatumtum karena mamuso sin pusaka sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin Nabi piag luas lungsaran sing kita niyo kataan Nabi piag tuyuan niya kita niyo supaya intiap-tiap dan katutan niyo kapigsikan atawakan kasilakan sin agama Islam. Jari niya palanggungan ko agama Islam. In agama na to cukup. In agama na to asal kita niyo biyabaitan ingkatan sin sakit aun siya ubat. Amo pa in sakit hindi kaubatan in nakatatampal walaupun bisan siya nakasisipok atawakan nakatatapok kaubatan da sin agama. In sakit yari si maplag ka tutano amin pagyanong sakit COVID-19. Mataod imyo ka, mataod inaghali. Adapun imparkala COVID-19, bang nahinang mo ingkatan sawab ang pakaw nagtawakkal patuhan, sarta diagpakan kaw sin sakit,
biidnillahi subhanahu wa ta'ala mahitong kau patay syahid. Walau punin sakit ini aun hambuok. Sakit di na to pagkahalimatahan. Sakit di na to pagkananaman. Sakit di makawa chikapon sin doktor. Ampay Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal namumong siya. Kullu da'in dawa. Ingkatan sin sakit. Aun siya uwat. So bima na bang ingkatan sakit aun siya uwat. Unuwa in sakit. Mahunit siya uwatan. Atawakan sakit di kaubatan, amurain sakit, kamatay. Sa inparkala sakit kataan ini, kaubatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaubatan sinaraman Sa insakit ini, bangkitan yuriagpakan. Bang in COVID-19, yagpakan kau sin sakit na hinang mo ing kasawab-sawaban, na hinang mo ing pagtawakkal patuhan. Yagpakan da kau maitong ko patay syahid. Walau punin sakit ini, bang kau diyagpakan, maglawag kau sin karayawa mo adlaw akhirat. Sakit uno yan, Tuan Naufil. Amo na in sakit, sin pagpanumboy. Kaya nga tanong sakit panumboy, amo in tao uwos niya mangdihil sa buton niya pa. Namatao di ka tumagjato habya ini. Uwos niya tiutukbal sa isoy-isoy niya pa kataan. Yako tayo mangud ko ka ma Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala piatumtuman kita niyo. Uinagi sintuhan ta Rabbul Alamin na suratul Baqarah ayat kanuman tagupat. Piyukaw kita niyo sintuhan ta Rabbul Alamin. Bang upamahan na tutug biyati kita niyo sin Allah. Kalu-kalu mahinang sawab kauwatan in sakit ini. Bang aun sakit COVID-19. In sakit ini, COVID-20. Sa in sakit ini, di makawa chika pun haduktor, im makaubat kaniya. Tupot hapamando sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sin rasulnya. Unin ayat. In agi sintuhan Rabbul Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Yari in ayat sintuhan ta Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku malahu riya'an nas. Wala yu'minu bil yaumil akhir ila akhir al-ayah. Biulan sangan in naggugulal bariman. Piatumtuman in naggugulal aun iman. Isun tiyawag sa Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. In tiyawag sintuhan ta Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu. Amu in mga tao naggugulal bariman. Aun katutan niyo bariman di haula sa bali impag-iman hawa hula. Kapin niyo? Bariman na hula, bali impag-iman hawa hula. Hari hay ni bariman intiyawag sinallahu subhanahu wa ta'ala. May ta bariman? Sawab bariman da intumay mahukuman sara sinallah. Bariman da imagtayma simpatumtum panawag-tawag sin Allah. Bariman da imagparagbo sin hukuman syara sin Allah. In agi sintuhan ta Rabbul Alamin.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O kamu mga naggugulal beriman, ayaw niyo ba pagbatala in mga sarak kakyatok bar niyo? Ayaw niyo pagpasawa. Sinuno bil manni wal adha. Hasawab sin pagpanumboy niyo iban kadtangan masakit tay mau sindihilan niyo. Biarin dagbus. In parkala pagtumboy. Malago sakit di matukato. In tao nagsarak ka, in tao nagdihil, in niyat mo dumauhat kau parungtungan padarat sin Allah. In niyat mo kumawa kau parungtungan patuhan. Sumagawa aunti masul inya angat ulat mo dumagpak paadlaw akhirat maglawag kau. Unin sabab may takaw maglawag? Pasalansi bil manni wal adha, sa pasalansin tiyumboy mo siya. Imang klase magpagtumboy, dua klase. Biarin dagbus. Aun siya magpanumboy atay. Atay sadya imagbisara. Di makaingat in daigbay niya, di makaingat in laumbay niya, intupot makaingat siyara, iwan sintuhan tarabul alamin. Biarin sakit, biadiin impagtumbo sinatay. Aun masul, aun hambok tao miyaun kay mo, nangayo tawang. Lowalawi na hazaman na to ini, yari na isab, yari na isab, nagkarukaan, ingkataw tayo manguran nato sin parkala ini. Dihay ni, aun, amin biyading pagtumbusin ataya, amin pangatayan mo sadya, wala mo pabiyungat. Aun masul, aun nangabot kay mo tawang. Ibutang tana, ya Abdullah. Atau ituan naufil na wah, ikaw ang tana, ituan naufil. Ituan naufil, awakto naghajat, naglaki, miyat to kay mo. Pagkat to, tiyukbal mo in kabayaan niya, tiyukbal mo in kalakihan niya, tiyukbal mo in hajat niya. Awak to mo tiyukbal, di mayaw in kabuhi niya, di mayaw in parasahan niya. Sampay kita mo, aun na mga business na maamu-amo. Aun na siya bodiga, aun na siya farmer, aun na siya kataan business. Pagus one time, kita mo siya, wala niya ako naasip. Magtoy nagkuto-kuto in atay mo. Magtoy in atay mo namungmung, unin iyan, laong niya inta uyaon. Hawak to yaon naghajat, ako sa unin siyuok. Habya unlong niya, uy, imasin suman, kalupahan, imbyakasan, naway na. Laong si mga ulama, hakabtangan mo sadya to, wala mo pabyong at alupan niya, banglong niya in karayawan siyarak ka mo, nakakawa kaw karayawan hanggatos na hinang dakuman, hambok dakuman nalawa ing kasyaman tagsiyam. Na, kita mo na? Ang kandalaw ko, in sakit COVID-19, bangkaw kyugdan, ang panahinang sabab, inang muning kataan, may tungkol patasyait, ang painini, bangkaw riyag pakansin sakit pagpanumboy, hadlaw akhirat maglawag kaw. Yat tuatay sadya, way pa yan kuhan.
Ikaruan na intaw magpanumboy amin parkala yaun na, kita na, very dagbus. Impulse atay mo sa dyan nagbisara. Ikarwa pagwi mo pabay na nuisoy na kao. Pagkat mo na nuisoy na kulong murang, katumtuman mo in hambok kusog amuin na ngayo marikato. Tabang, lang nga maita. Allalong niya. Imasinso na. Imasinso na, di mayaw na imparasahan, di mayaw na kahalan. Wala na misan nangasip. Naway na. Siyambong muna, biyungat muna, biyayita muna, nalawa na inibadat mo. Naupas, insarak ka na to. Ang kanda imagsarak ka bang mutiyukbal, bang murihil, ayaw kau mag-angad ulat gantian niya kau. Ayaw kau mag-angad ulat makasubli siya ka imo. Maita, bang kau nagdihil, nag-angad ulat kau, ba't siya makasubli ka imo? Apabila kau naghajat, na ngayon ko tawang kaniya, wala na kau tiyawang, 100% matumboy mo siya. Pasalbog ko ni maksud mo karna sintuhan. Sabangin pagdihil mo karna sintuhan, tiyukbal mo na naununo na yung kahalan niya, Allahu Ta'ala magtutungbas. Aw masul masabot na pasan, bang bukon ako, diyan may nang engineer, di may nang attorney, di may nang doktor, bang bukon yan lima, way marika ko, way sa ni mga tao yan. Allahu Akbar. Share natin live. Ang pitaning kebanan. Ayaw na to solohon in pahala, ibang karayawan, so makahampit in kebanan.